Omushomo gw'esande yona gubere gutebekanisiibwa akakiiko karukurura omuzano gw'omupiira omu kyanga kya Bwiza obwo bwekakatanise n'ekigombe kirukurura omupiira omu Uganda ekya FUFA kandi gwetabirwemu abantu 40. Eriizooba aba bahebwa amabaraha gabo bwa nyuma y'okuheza omushomo ogu nk'abatendeki b'idara ry'okubanza ha rurengo rwa CAF nuko kworeka omuhimbo gw'okukozesa obukugu obubatungire okubaasa kutungura entaranta z'abaana bato mu mashomero hamwe n'omu matendekero omu muzaano gw'omupiira. Lydia n'abakozi omu bakugu abatwire nibatendeka abantu aba yayoreka obuhame ko abatendekwa borekera omwete okubaasa kwega ekirikwija kubahwera okuyamba okutungura omutindo gw'omupiira omu kyanga eki. Okusinziira ku bye mbayisizaamu abasayi bagenda kukolera ddala omulimu omulungi kubanga they are very excited gwe mulundi gwabwe ogwabadde okusoose okulaba session plan, so nembayamba engeri gye bagikolamu nkimanyi bwe banaddayo eyo maclubs gaabwe bagenda kuteeka mu nkola bye bayise. Ekikoosi ya coaches bakweta FUFA beginners course yaberwaho muri Mbarara Global neza kuyamba aba coaches bo mu kyanga kya Mbarara kandi na Western Region at large kugikureba ngo badevelopinga talents z'abana abakuzaana omupiira omu ihanga especially mu region yitu tureba ngo national team kuba neza n'ebiro bingi hito Western Region batine mbazani bingi enshonga no kugira ngo tubatine ba coaches bingi binayigamu muri iki kosi nibiza kunyamba kugira ngo abana hatiya niza kuba nimbakorera sessions ezo kutraininga eziri approved ninge ziri ha mutindo eziri kuza kubayamba kugira ngo nayanazo mutime ndijo ukiza kumwanguhira okushanga ya adaptinga ningashi yazo mutimu yajwaramu. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.